Ngani tu ipi ngajuan ba ngadu kipor kipa ngadang red bat kipahing basam jonga bat I pa jonga mensua por idang em namar ngani tu ipi imekha jonga jong papa jongi mensua bat hadu mentai hiru kinya kha jonga kiadon pentor hangni hapo ini tu apa hakueng ngiadon pentor hang tie Tiga kah jonga kini kimasar, papa jonga ide I lihat David Giri Masar, tengah cuan bah, syakini kidong kitan, shani, tapi itu setelah bah perbuan sini, kamtam me hakipor, wan ban syok kebah, hakini kisam keluarga bro, anu pernah telang, anu Desember beladap, ngalapoi sini, tengam sko, nongway syu, bangam sko syu, kau beriu benar, nrei ngalas ngo, mangadei. Tawai neki samla uba jajan ba bat keni keslong kata ko jongpi bat ngapuan ba ki perlok ki riurong ba kilong kumi ki ba ngai itu itaw ba sakani kadong katan ke jongpi ya kene ka por ka bamta ngawan nang ni banaya ka kubor banaya ka message nakamta kani ka election MDC Arpo Arpusan. Awan nang ni ngayang nang ni nagabenta kaseng BPP, Voice of the People Party, ka party ka jongpi upat pa. Kay kata ka BPP kadai ka Voice of the People Party, ka party ka jongpi upat pa. Bat kadan samot kia mali, bat uway UMP. Ngatry pilay temo kaya kita kia mali, bat mono itay MP mo. Namar ba menkeniru pilai penjok dan buram angin pomroy konstitusiru ngitip pilaya kersan ba aput tolong ke bahe ba bat I Dr. Ricky Eji Sengkon layo ya ke jingjok ke badan buram bat ngaru menkeni nyirawan sekini kijaka sini support Hamri Boy sini si omroy konstitusi katu kan ni ki meeting ringkat bat I presiden jungi Pak Aden hatu kepor ke MP election Emily dan Pak Aden milih Simon don ba having na po moron kreng ba aden din po non krem ba bright star well marbanyang na po molay mat ba adel bot ng rom na po jayaw at kani kaseng kalong kaseng kabla paunam ha kaseng kabla banana kaseng kabla paunam ha apo kajela kajungi at om tang kajela jungi kala paunam nrai wat sabar jong kani kajelaru kalalong kabla paunam at kabla banana ha Ingi sungkuman komentari lain la don la ujong UMP mo nanti po parlemen amde isu tang kaseng ka bakut tang po kanapara ko boong kibakento kita kiway ki political party hendrai la don yala ujong UMP bo ulit hangti po parlemen bo unra yaki mat kijura unyasa namta kijike jong kari bat kejat menriu kejongi lan itu yapi nga kung sanaro ba kung uta unong ilam jong kisamla nga ju Soviet ba baka ju internet ba ini kinong ilam jungi palingaw punta namar makilong siya kinong ilam kibaslur kinong ilam kibastad kibasyampan wag nga iru apo assembly session abadon kini ki assembly session na kisam kiladap nga try PUP Jui ihi lingba ki kot kubor dan baki social media lingba ki YouTube kumno kini kinong ilang kijungi kiju ya kran kiju ya sa apo assembly yang nam dai na tentang jong baar kan at kiway ki emli kijungi kibadon apo ka opposition kiway ki party ni dai ngani toy pi kum ka congress kabakam ni dia kabadan apo opposition ndrai pitip kadon senda kaya trilang badno bad ka NPP MPA pada diskonsel lain mentalai PE akini ki sedang kiladap kaya terlang selon si sendon bat ke isi jong ke NPP diko ki patba anu tu yapi dei kini kinong ilam ki bajukran ya ki mat ki jura ki jinge jong kari bagat berdiri kujungi dei badan ibat persya yo governor ban kren na ketin hindi bat ilong yo governor bakani kamdei kata kajela hindi ho ban kren na ketin hindi hamne hapo kari kujungi
Badan Deisha beliau uslur beliau ustad ubasempang bat ulongru beliau ubakrenbet ya kahok bat ya kajingcisha Kim Juali Kim Juting Kim Jusalia ya kahok bat kajingcisha kiju yang bet ban keren bat om dai tanggata kiju keren ru ya kimat kibaper kibakta ya kari kimat kibakta ya kikun samla kijungi bat kam tame kiju keren ba ya ki border issue kano ki bri ki jongi ki sakta ki saleben wat hadu ba pun ki perdok ki persnam jongi ki ladu ya la ka jong ka jingem ki basong ki basa ha ki than kaput border atrai pinai ya kan mau arajar sipo ade khat sau tarik ngam kan mau su benai ama ade arajar sipo khat sau tarik September ne kumtahi akan mau halang pi ba kladon kejing siap kejing ter kuli jong ki pulit asam ya ki perdok persnam ki jongi hapok lampi kano kejing sosi kano kejing komputer kum ki samla bari ya ki jong ki dok ki snam kin chudoe ya la ka jong kejing em akan mau bu arajar puai la dangam bakal shoban wan arajar puai ka emle sangot dan rewot ki perdok persnam ki jongi kila duai yala ka jong ka jingem hamti apok mukro pada bangawan sekitu kita ben kene penjelok election rengkat peliba arden ilet sekitu kita jantia east jantia west jantia habang iya lenti nang tu sapok mukro barato terter gitu ki kanduli ki jalasiau ki sanaro ki kerteng snok ki babon ba ngamla ban jerlot kawai pakawai ngilap pilot Baka pentima nga kumusamla namar ajar puai ngapai sta semokro aku tu ka sri ka ba ki perdok persnam ki jungi ki siap hak ki pulit asam de pentima ngi kum kisamla baka ri ka jungi ba ki perdok ki persnam ki jungi longsa hadu benta ki jingsha bangai pandu Omdan Sarkar, Omdan District Council, Omdan Nangilam, Omdan MLA, Omdan Minister, Omdan MDC, kibanla ban yarap yakta. Dehagan ni kapor kapamta, kakwa ban kerpa yapi. Ba satang katu kanisni, satang katu kanitayaw, kisni bapimi na layeng, bapinilay tap ya kabut, nga kerpa yapi. Pidai ban sekutu ba, pidai ban perkat ba, bat pidai ban long kipastian. Wat pidai dai ya kebut ke jongpi. Kersian bet ya ke BPP. Kersian bet ya upra. Kersian bet ya iba isnai hinj. Ngaruawan kenang ni belai. Bangas ngopia. Jingsi sangala di bendam bei iba arden. Maju buat akti ya kejat bat i. Nadu mensuai ladi lele. Ngadon bet akti ya kejat bat i. Mensuang ya dan lang haka FKGGP bat ibadan idang long presiden haka mai ba amandru ilalong presiden juga RBUF nilai tengkung nilai kendu labun bahaki isu ngiju ya trelang mensuang FKGGP RBUF apa coba amandru ngaju kenapa iba aman ngasu tenat ba mendaru ila dan lang bat ni jangan itu epi apa belong assembly session ru kenapa aku kipat ba kamtam kisamlah Ngayang kumpa kisamlah ni ho. Kisamlah ni tu ya pi. Kinong ilam jungi kiju ya sa tanam tak kisamlah. Nakamta the unemployment issue ho. Kalakiyo ba kani ka unemployment? Kajimbam yo kam yo jam ikun samlah kijungi. Manu mentukran ba ya kata. Dei jong iba adam baki MLA jong pipi kijungi. Patman yang leso ba isnai hinge ila om. Baki tu kibayo kam kidei betang kipriyo jong kinong mikmat lani ki priyo jong ki pede bat kita ki MLA ki minister lani ki priyo ki bedon bat ke sarkar ngarwa kubur bat ngalap bakade ke jingsisa ya kata ki priyo ki bayo ban rung bat apply ki kam office ban yo ki kam office ki dei bet tang itu ki priyo ki bedon ka jingede bat ki MLA ki nomi mikmat lani ki minister lani ki bede ki be kersan bat ke sarkar Mismo kia, habai dei bat kani. Tapi bibi kayeng mentah ban pendam lut ya kita kei baro. Maka numdon kata kajingle silang khmat. Maka bibi kayeng hakata kanongrem. Ban pendam
ban pedem ban penkeladur ya kini barok mentah kena samla kijungi dibupun dilepas dibanang dilastat dikuat balik terekam kontrak anda kelalet ban register department di prepare badali wat kam di kapten bar bapli Kim Juyo balai namar layo abet ibrio bredei baki MLA baki minister kani gen kabab penditar yangi kum ki khon sama jongkari bakala don kala jur pelat kani ka jingle sidang hakari kujungi batham tamle ko ki khon sama nganga yang nam baki sama ngakwa banong ya kani ka kubor ngakwa na ya kani ka message ko ki khon sama long slur ali ya prelang no bak kaseng DPP kujungi namar ngalai ikut sama kijungi ngas musiba kibupun kilangok hak kijindi kibasniu kibaper ham tame how drops mo drops ulak kiu ba ularong ba hakani kari kijungi ngimtip madu bawara yo ta drops ngimtip madu ta nong supply drops hakani kari kijungi kelang ki district modan nari khasi jantia drops ulak so thit aba klan drops klan ka jingpang klan ketuk ketim pat kiyeng kisam masuk sungai ya kini kipale lei kita pat dono cisang itu namar kia penlut ya kepisah kia ribu ikikun kiti kijongki haki rihat haki jakar sumar kano kecing sungai yaki kini kipa pat kapan pat yaki yeng kisam ru oh ngai ke sarkar menkadi lengba usiem hana ulit hang itu drugs bersongdor hado sanpulai keluar ke sanpura keluar hang ti hapo Star Cement Company yang ti po juai tang balajan ke election sulit mele ana balik hang drugs no mjui nado kisnam kiba menswapat banle kumta mjui bakata ka sarkar bakan simkhia ya kini deha kade ko por kumta akwa ban tentu yaki khun samla ki be jongkari kejungi ale ngin trelang no bat ka BPP tolong pi kita kitnap jong udin ba jong ka BPP bapin ai ya kata ka keti kediang ka keti kaman banyak trelang no bat ka seng BPP nang ni syakmat hanri uturik no bambang ni tu BPP arjar arpusau ka seng kadon ya kata ka convention ka second convention ka General Council hangtay po office haying sa jumi paaden hangtay po Nongkrem constituency ka party kalapan pa na lingba ibaaden ba ka isi Borokaway ba ya ka post president la IT lapang kamti how ba marbo dekhar ba kalapan kendit ya nga ba ka party kalachir yang abang long kumuta u President Jong ka youth wing haka state hi Borokaway maso mana kumlay ye ba aden ba ka party Borokaway ba kilajin nga abang long kumuta President Jong ka youth wing ba ngas ko tu ba kani kakam kamdei kakam ka basuk kadei kakam ka bakhia ba kadei kalengkor ka bangahaman kit nang ni syakmat ba ni tray ba ka party banyami banyelet keleng-keleng berjong ibaden bagi party workers keleng dari kasi jantia ban pengklannya ke parti bat kumba PDI haki di kipor MP ke Meladep haki senam ke Meladep nilai dan bentang nilai letang hakti ya kejap bat ngas kontenat ba bat kini kinang elam abang alet bat buat bat ki ngadai unong buat ubah scam ubah janda badi barden umum alang menye Naman nilai dan lang makaseng FPGGP nado kena nado kelas 8 kelas 9 ngadon makaseng FPGGP Adon Bipa Arden Tekla penikah yang kanong rem kalangam hanga kumno man iet jala ka jong dari ka jatun rio pat hado mentaru ngasmo tunat ba ngadang don ringkat bat i bangan yo ban yetre bat i ringkat bat kata kanong rem kata ka principal ka ba be ibaden iju hikai yang ikun samla kalanang ngam hanga kumno bangan idri kumno bangam dei ban pendem mo Badon bet kata kami mensim idli, banyale banyada ya keri, badiet ya kipajba, badiet ya kipardo personal menjong, bagan itu ya pi kinong ilam kijongi,
kilong ki strict but ki disiplin but ki kwa yang iwei pai wei ki ba ban bit ban biang ban yalong brio ha ka jung em ka jungi kim ju kwa ba tang wei ar ban ya kio ban ya bit ya biang ngai inong elam ka jungi ka PPP ka jungi ka kwa bet ba poro lang ki ba yin ya bit yin ya biang yin ya long brio yin ya man brio ha ka jung em ya ka dia ka por ka pamta Nakwa ban pasat kinyat supang kani ke district council election arpo option. Kumangala ya song nga ba ikaya ka jingkran. Katagan kadai ka mensim. Katagan kadai ka seng PPP ka jongi. Ngingi po siya ya ka jat rio mat. Ngim kwa kini ki MDC ki jongi lada kilalom MDC lada piu patba. Pinajiat yaki baglog taki MDC jong ni usnam mo pamenta ngim kwa bakin do ya ka shuki khmat nani ya ka pisa ngi kwa bakini ki MDC gidumi kin bo shwa ya ka ri khmat bat yu patba kadai lam nei na bakin yada ya ka ri bakat jat ri gidumi bat kuma pinatip KHADC Hasil Autonomous District Council kai kade ka KHDC, kaya kini ka election MDC, kanihi kadai kata ka election ya kaba tang ki parakasi kinyo berlet bertapur. Kanihi kadai kasti kabudon na Portis Council, kapur ka jong piu patba, kasti kabaklan banyada ya kari bakacat berlet kujungi. Kabanyada ya ka keno bash-out, banyada ya kiriti kidustur, banyada ya ka culture, banyada ya ki kraw ki betap, banyada ya ki it ki ma, ya ki shnong ki thaw. Banyada buon ki namta ka ri kujungi. Bat kumala PDI hakini kinasngi ka manifesto jong ka parti kujungi ada panpelat. Ada piyo sa puli. Mo bat kadon ya kita kian ki baklan ba Portis Council. Nakamta kari kujungi. Bat ngaskosi ko kebatba ani tu EP. Bahagi Islam kita dep. Baru KMDC kita na Portis Council kiasan. Ya ka jing support. Ya ka Government of Meghalaya. Mo ya ka di ka sarkar MDA. Bikin mau be. Don ka jing ya penbet put, penbet sam. Palalam khmat. Da ka sarkar jila ka jungi bat ka Assam. Naiyak na kipor, bakumno kinarba shnong kimi syakmat ban persyak ya kastorkar jela. Malaylam na NPP, malaylam na UDP, malaylam na SSPDP, pat kiway parti. Omdan kaway ka parti, ban persyak kiba pet kilayami nang ni na Port Henry Boy District. Kadan kaway ka por nilay, makiwan kinarba shnong na stispo. Kaput bordar nang ni na po Assam ka jungi na sini na po Meghalaya kaput Assam na sini kiwan ba kikwa banlet bani kendo ya ka sarkar ngaro ngalalet ban senralem ya kita bersnong di paper nrai ngakan mau kiklem yo ban kendo ya ka sarkar kiklem yo ban kendo ya UCM kisakang haka giat sekretariat Sabar tang mandrung apo pelau sekretariat kiklem yo go kipal ba KMDC kijungi kisan ya kata ke MOU baru kita kerteng lah download nak kata ke jingasoy ke jingasan ban kersan ya ke sarkar MDA ban ya ai ban ya dia ya tak jaga kijungi kepada marjan bak Assam hanya po bordar sa ka Assam nginong mut ba kita kinong ilam kita KMDC kin persya nama kadon ka ai mo ka baong ban ya da ya kendo ka syap Henry hangno kia da hangno kia le hangno kia persya Henry kia lilam penban ya ki jaka ki puta ki jongi syapo Assam bagai ka ba soma lele menta ngani tu EP ba menta ka di sarkar lele kawanra ya kata ka land investment mo investment Meghalaya policy kata ka policy lesi kabong ba on island ya ki brio ki bar ya ki company ki lingba ki jaka ki puta ki jungi ki parado ki persnam ki jungi tangi jaka bakin snaying ro kimdan ngai ya ka jing sa kandang ka jing sa leben jong
Islam kijongi hakani ke sorkar hama kisong di jingde hamadan kisah kendang syaweng syabe ngai kadon ka jingle silang ka jing ban ben ye ki perdok Islam jungi bagi nang kenal sa hadum ta ka sorkar kampat la ban weng kampat la ban weng hadum ta bat kalau permi sendon da kata notification kaba nilai iling ba tak ikut kubur lagi senang di beladap ba kesokan sila karena jaga penban ya kita beri penabar kita ki harijan ki besong ki besang te po yodo jadi kapan solusi yang ikum ki samla ki badon hagani kari kapan khang yang kapan solusi yang ba ya ki beri ki penabar ki ai jaga nilai ki beri ki jungi pat ki nyon ben ki le ben Iko kipat ba hagani ko por kamta nasmo ban kentu yapi ba long kipas ngotu long kipas yan long kipas ta ko mangalong ne ni kirpat yapi ba pin ai ya kita kejingkersan bet ha ka voice of the people party bahkan penkaladur bahkan penem bahkan penha nang ni syakmat pada kejo ko por nanya tu yapi ba government of Meghalaya menkani lelai kajukran bah yang kata ka 10 billion economy manwarna yang kata ka 10 billion economy ngam smutu kay kata ka 10 billion economy nrai nga smutu tangawai pat ba kat pangilat bantur kani ka election MP kani ka election MDC ringkat bekinamilam ngai I ya ka jingdok jongkari kini ki ko manwarna yang kata ka 10 billion economy ni pangi I ya ka jingduk jong tadi ni I ya ka jingduk jong ki perdok ki persnan jungi ni I ya ki jingjot ki jingpei ki jingsliu jong ki surok ni I ya ki priu ki jongi ya ki noi kai ya ki tu ki baterai agan wadi ki baterai po ki office ki paper ki baju ki ya ka tulok ki jongki ya ban mi po surok pandawa ya ka hok ki jongki na kaliang ka jongi ni kwa pa nang ni syakmat nikwa ya kasinsar ke khadar kabukul Islam thamai ulabi go kipat ba nikwa ba nakaliang ka jongpi bindono ya ka jingmut ka jingpakhat ka batmai banwara ya kata ka jingkala ka batmai masmi Islam thamai ngai ya kani ka sarkar kalet balle retreat mono balle retreat hangti ko sora dari ki MLA, ki minister, bat ki officer sarkar. Oh kapan kendit yang aku samla. Ba kita ki minister, ki MLA, jom sarkar MDA, ki let ban syong jathat hute po sora. Ki penlam ya kata cabinet retreat meeting. Masan mi Yunus nam thamai hanu January panadap. Nganya tu EP ka BBP kamdan por ban retreat. Ka BBP ka bu ya kani ka kentian no retreat no serangla jumpa Arden jumpa Riki Kimdon Pur bagian Shonghat namar kina dan hamadan thma banyale ya ka thma banyakun ya ka bamsap banyakun ya ka de ka thop ka syukur hakani ka ri kujungi kini Kimdon Pur kini kidong ilam kujungi kya balet siki bodar kya ban pet ya ka jingsha even jum perdok persnam kujungi lada ka BBP ka wana ka bor bangat biru mau pada unsai aila hakani ka kenti ko bamta mau unyo ka por lada umdana ka por lada ngimyo ya ka sensar ka khadar apo jingilam jo ka BBP wadong ba ka BBP kala panle yai mo dan kam ya ka por ko kipat ba dei ma pi bana ya ka por bana jinjok ba lada dingila jok ngadan ka por jong ba Arden jong iba Riki kin saletken ban khanglat ban khangtala ya ka por ta mo dum aila su ya kita kinung sun kiban wanrung sa kari kujungi kumagalong mene ki perdok ki persnam jungi ki sale benha ni lawan keleng sa ki borda ki paper ni la pilot kini ki borda rang ne po Chamri Boy district Bangkasam ko jongpi ni la pilot kita ki hurai kita ki West Jantia Hills ki borda Bangladesh satai kita ki borda po East Jantia Hills West Jantia Hills ni la pilot marbelai kidai ki nongiram ki bisisa persnam banlik pet kumno ki song kumno ki long sekitu ki dong ki tan seberna setia kita pelut ke por do kata
Mas kau senai yang kita ilam gijongi. Ba kita istam. Aduh kane. Andai kamlelai compare ko kipat ba. Namar ka PDP ka kuwa sisa pantrei. Hakani ka kenti menta. Ban penkeladur. Banunra ya kata kesencar ke kadar ke bakut. Banrat ya ke bamsak ke bompong. Banyo ya ke imlang ke salang ke baklan. Ko kipat ba akan dikapor ke bamtaru. Nilayo ya ke jela lakumbasan pusnam tam ai. Nrai himpat yo ya katakaan kabanyada ya kari kejungi. Ni beliau kipedabar kirung kapamon sakari kejungi. Manla kasni kirung kapamon sakani kari kejungi. Himpat yo ya kanai Jun Julai ngawan satai sopo tawang sopo Arunachal Pradesh abang alet satai ngamlet bet kumtu bansulet bet ayo rung kat pamon satai sopo Arunachal ngable kumnungan itu epi ngaban apply so ada form kata ka boong ka inline permit kata ka permit ngap sim so ka permit ngap pendap form ngapan tho ka kerteng ka jad balai piwan sini sopo Arunachal Pradesh pidek bisnes ayu lani pidon kam ayu sini bat kanus ngi pinsa lana pim pendap ya kata ka form lana kilap ya pi ba bisurung tu ba kum tu bisulet ba kum tu pinsa kem insya serjil ba pinsa fine atau fine ka phe ha dengi sini pat mismusi pi nomor balai ibanabar kiyo panrung kat paman sari jongi mo ibanabar kiyo rung kat paman sakari kejungi. Tinggi pada lek sabar, ngihapan apply ki permit prepare. Ngihapan submit ikagi berkuat. Terlepas kita ki permit, ngin sayo pan lek sabar. Dehado benta ngiru ngijuya ki ba ya KLP, nado benswa hado bentang ngin pat yo. Susi banong ba kari kejungi hado benta ngin pat yo ya KLP, ban ngin pat yo ya kata kajing itu kabakempang ya kata katin kasih kejungi hado benta. Ko kipat ba hakani kapor kamta ni kwa ba pin ai ya ka majority na kamta ka parti kejungi pin ai ya ka jingkersan ka barat ba ngatip lang ni nasyong jong biru pin ya ai ya ka jingkersan barat ba yi ba isnay hins ngajupel man kasngi ka meeting jong ba isnay hins ai na kasngi sa kasngi lanang kiyo kajingklan jong iba isnay hinge satang katu sngi satang katu ketayo wat ngok hakijing pembit pat mo long scam ko kipat ba aya ka bor ka PPP penjob iba isnay hinge saway ngan itu ibi nglaklan ha ladan kajingkermen kijing job hakibupun ki constituency oh mentalilay lasdang kentho yo barden oh mentalilay lasdang kentho ya ka parti kejungi mo ngatry play ihi don ikatu kan isnong nilay mamsya su ya ka PPP ban pelong meeting hapo snong nasomanay kumlay ya ka snong ka jong pi ba kidorban snong roma snong long basta mo wala ya ka PPP ban pelong jingelang nasomanong tapti ba nam ta ban pelong meeting hiray to mulai naman play kilay kila tieng hatat ya ka PPP namar kalanang kan kat ang mi kiski kalian ada orang tanda jantia kelape, matrai beli isi jantia lelai, laklan sebuah jantia. Bangal isi west kasihan south west, baca ni setam ribai, laklan menta. Meneleleng iwan sebuah bernihat, iwan sebuah jurbel killing, hat pramer, iwan apa, angti apa, sokwa angti. Kadno kajing klan ki kertong kijungi jongko PPP angti. Aiken, hang ni apa omrai ru mo om kipat ba pinyami renti ni kwa apa diskon selu ba ka PPP kan yo majority kan ladam yo majority sok ai pi ngan itu pi sok ai sisa nomor play ngan ite haki isi ki ladam ki don bet mo be kre lang ke NPP UDP ya thau sarkar lang depet kumi ba adan dan assembly ra ya ki an ikwa ban ra ya ki an hang tu lada ikwa ban pelong an yitu kijingraan nagalyang jong ka PPP jong ibarden jula nomor play mar don majority chanyon bet mar play dong tang songut
Ikumat dis konsel ru mentah ni kuakan banyo ikumat cuti. Kenang ba lada ka PPP ka penklan ni gian ka thau thamai gian banyada ya kari numdon chu kinong penduit nang ni sakmat. Dengan kerpat bang ide pendon bet ya kata menginyo bet ya kata ka majority bapi kum fatba pena ya kata kacing kersan. Thau kan ya history hakan ni kenti ko pamta. Mensua la thau history teng fatba jong ka jala ka jumi. Nakamta ka APHLC ngaju yo smau iki kana ki por ki bumensua aku por padang don kata ka APHLC parti mo de mendaru thau kan yang history nakamta ka chat benrio nakamta ka jong phi patba ban namta ka BBP parti kejungi bapin ay ka jing kersan bapin pa pun ki MDC kejungi nang ni khmat hangte por this council umang along mene Bamen talelei, responsen eipa, yeipa arden. Atrai biar takkan tho iba arden, babyang batmon, ikran ben, kiyakran lai pujat. Wat adu, ya kakam personal, kajung iru, mo, istang ban sei, istang ban kentho, kalak tak pa. Mo, yangi kum ki nongilam jong ki samla, kalak tak ya ki patba, ki bakersan, ya kani ke parti. Wat om dei tang kata. Ngani tu ya pi pada kapur badang yalak election dang don kani election MDC ngatrai PDI mo kidon ki press ru ki pa panna pemban yo presiden jongi Ukraine ki jing sisa kiong pemban panma ni na ka youth wing hakini kisngi ngadap mensisngi ngidang mi ban perca ban penram ya gitu katu kat ni itu ki press ki badan po SPC bat po mepa ni rung isodom mo bakal diundang ilam jong kari kasih kejungi. Udai tang undang ilam. Udai UMLA, mo jong ka jela kejungi. UMLA. Ubasong hangtay po ka yingdor ba tawan. Kin pa wan panma panban. Wat om dai tang kata kina bu sngi hana. Bu po san sngi yu ba arden bu wan panma. Kin bu rom shu pi kat ya ka kerdan MLA. Kat yu ni undang ilam jungi. Tekam lelai patba ngani tu ipi gini por komta. Om dei tang kata, ya kaba ki keren ibadan, ki pa panna ibadan, ki keren ben ibadan. Nrai ngani tu ipi lelai, mental lelai, kiong kumno, oh, pa ibadan, ide iba isi Katolik pa, mo. Sharum seneng, yosmo ya kata kajing kentho. Daya ngasmusi ipi, ada smusi pa. Masusi balai, apa ngepet, ada matrikam jong ke PPP kong no, ke PPP kalong sekular. Kenapa tak? Ke PPP kalong sekular. Bat kalau bat kabulom ya ke demokrasi, mo? Yang apa ibaran diisi. Yaki Katolik. Ngani tu ya pi kan pensayang ni. Ngalele ngadai Katolik. Ngadai Katolik ngaru. Bat ngadai ru presiden jong tu wing. Ngalele ngayajan ngayi pa. Ngayi perlu pai barden. Ngam jios ngo pi ben in long kumta. Ngam jios ngo pi ben long ta. Ka parti ke jungi. Bonde ki Katolik ki bayo tiket ka parti ke jungi. Akwa ki patba kin saya kata. Om dai tang ni ki Katolik ki bayo tiket na presiden ru wat ubam lei kasih ru. Uyo tiket ngakwa ban percaya ya kita akan ikut por komentar pa kita kijing kena kidai ki pomdom nongren wadu mailat pa wadu ngop akini kijing kena ki batang akini kinyak sngi mo belajan ki kinyak sngi belajan kasngi teput dia tak ada kin pun Katolik kinong netep tapi pi kedeng ai ke isi Katolik oh nada ki tip baka hangtai ke snong kapun persterian kinong netep pi kedeng ai kedeng ke isi persterian oh kelet aku ai ke snong kitip pa pun kita kinyamang ka kinong ke pi isi kita kanyam isi kita mereka pi kam dan por kita ki berkhot kam dan jing temu kum kata ngaru ngadai Katolik yang ala ai kum presiden jong youth wing ngadai lada ide iba isi kum ta pi ngan sim la yo ngan jin la yo no pi ya kata ka mo pos presiden banyalam yaki samla nang ni khmat
Buki Palba kani kamdei kepada nongrem kapa kelam nongrem kani ngala benong ki kentho yo presiden jungi namar kila syakti makin dan isu dak kuai pak makin keren oh ngai sharum seneng ru mo omdei tangkata parti keren ru ki kentho ru sepang kajat kepa kajat kemi barden panusian pilong MDC panusian pilong CM atau bila GE se mo bidon hata po diskonsil inwara yang kata isu ban pengkelajat pajak kami mo kini tengki jingjelar sudah ngelawan om oh kipat pak wanum nget kita kige paro dah kan dia lapor kementerian nomor bangi hab ya be segiwe pat ki meeting ngasuban ai kublai ya pi kipat pak we kan dia lapor kementerian wat nungok anong ipi kersan bet ya ke PPP ada pi kersan yang ke PPP pinsi isi syate ya ke jingkala pinsi isa yang kata jingkala dor apa kari kejungi kinong ilang kejungi kita mot sisa na do komensian kita mot sisa ngilong isa buat adu kan dia play ni isa pe ya kata ini kuat dem bangin iya kata jingkala kau ba pi kuat dem dia ke jingkala dari semat kersan kan ya ke pipi nang ni semat kesan yang wis ngehen sawai konsumsi ada job PPP ada hang ni pat pimla an job is ngehen along ka pama hamtame kini kisdom gidong ditang gidong pi bidon kampanye da bidon kampanye yang parti kebayat da ya kari don syai tong rem ideology ka syai ka kerpang ka la clay Ahmad upat ba bahkan yada sisa ya kari ada bais ngehen sana om job nang konsumsi along ka pama sawai ngitep in job tangan ong tang kawai ko kipat ba what less thing what no can sting baka kentu ipi yang ni keren dalam jong kon kiti keren lagi jong yeng kisam mo ba nya kinok kijor kijong pi baro ba gidan kam ban ai sulit beti obor wadong penparea ya kaput kijong pi wadong bangin sam ya kani kaput jong pi kani ka kenti ko punta o kan ano ini PR bot o kan ano ya kongres sibut ngan let no PPP arbut wadong le punta ai bet baro kaput tapi ai baro kaput ngitikna bangin yo pan sensar council ngitikna bangin yo ya ka majority ka PPP ka let keleng badika yung papa ya kata mo kamdei tang kaseng baile election kamdei tang kata ka political party dirai ka sengru ka balong kumunong ikai ban let sikipat ba ban hikai yung papa kumno unlong ubasta bong jet ya kinong ikmat nang ni sikmat kumno unlong ubasta ban jet ya taki leaders dongi ni kilang primi ya ki pollution ni nung primi ya taki kinong ikmat rega BBP kan primi you leaders ya ki leaders dongi Sampu prangot kini dah sebentar. Na GHDC plus nang ni na po GHDC ka BBP kelas C gini ki sembal ki bapa. Kumpi ki nong rap apa pilet ban thong jung thong. Pisai ni ki sembal bapa. Ami pa jung thong em. Dengiru ki sai sembal ki bapa. Makin let apa diskonsil. Bat im gejat bam deu. Bat im kalawai ke pateng jung ki kun ki jungi. Tengah kerpak sisa ba kasani pa isne hinge hadi ko pot ta let pensawa ya kani ka message krani ki perlok ki perjor krani ki bayeng masam iki kun kiti bakala dei ko por ban ai ya jingsan ya ka voice of the people pa ya pra 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 pra